Hello guys, ang kini tong bukul panjang tangi tongo Ompi Bazaro. Nadi tabuk ani logo tongo ani bike. Abang ka ani super bike. Nadi Yamaha RX 35. Bori nadi bori kudu. Abang ka ani Yamaha RX super bike 390cc super bike tabung nadi ang stari phonok nai. Jadi tahu super bike. Kani super bike yang tak tangi tongo abo kisah kobar na mosai tongo lamo yang ngkat di desa ni monggo ka songgan desa ni jago abo ka Ompi station tadi ko sakat mayang hospital Ompi hospital dari ada kemama borok kami bekerja tangin bagian tamu sampungai serata siko direct bazar thangai malai laisiman bazar abang ka Ompi bazar borok kami ko pungai sirima abu yang katok halu tok halma jaga thangai nyai tok bukur sibangnya ko yang top hazard atau bukur mana? Banyak apa ante mali ya? Top bukur kalau awang silang itu aku, yang betul. Tok bukur punya ni shot tok bukur punya ni bagai tabu temu tangi jong terus horsi saya kau naik jong ni tok bukur punya ni tung mani ya gala. A few minutes later tabu tung som sinai Khui sinaya wala nam khui ka kisah khui be kya mania kalau ada sinai baik ya. Ini rok nunggu bang kena ang dugano payah song isi kangsi naidian tok bukur kono paide ang dugano kamera sagan pajanto tai malian tok bukur pai thangka ini rok nunggu bang kena bani dukan obo location ka yang ukulango blog tola ni rok phaike ni rok tok bukur nai manai ani dukan dong naidi besi asung nai thumdeng ya kicik micik si tin chasi kere nogwal uri ri tirang thangka khaksa stong suan tin nogwal uri thang pai kya Tayan dugan kisah misal subuh itu tu saya pali tunggu 500 tega, besi damleng ya 500 sih. Asupnya bisnis kai tunggu jauh.
Asang dengka ani blog tini jora tei, asang no jota no hambai, nai tonga bagai. Khulumka jota no hambai.